براستی از جوره دبیجم او کسی که دری را نکوه هفشیا میان لید جهن دنده دکوه او دزو ریبره لیه که دری را دکوه او شوان میانه درگوان جره دری ودکه می دنگی وی دبیزن او بناوه مین خواه گازی وان دکه او وان دردخه دروه دماکو او همو مین خو دردخه دروه دده پیشی وان او میجی لپای وی دچن چمکی دنگی وی ناس دکن او تجاران لپای یکی غریب ناچن لیج وی درون چمکی دنگی غریبان ناس ناکن ایسا ev mesele جوان را گوت لیوان فهم نکر کو او چه جوان را دبیجه لسر وی اکی ایسا دیسا جوان را گوت براستی از جوره دبیجم از دریه میانم همو ین کو بریا من هاتنه دز و ریبرن لی میان گوداریا وان نکر دری ازم یکو بدست من بکوه هندر اوی خلاص ببه اوی بکوه هندر جه درکوه او چهره ببینه دز بتنه جبو دزین کشتن و تلف کرنه تی لی از هاتم جبو کو جوان را جیان هبه جیانه که بفرهی هبه از شوان قنج جبو میان جان خود ده یکو به پران هاتیه گرتن و نشوانه کسی کو نخودیه میانه دما کود بینه گر ته میان دهیله و دروه گر جی لوان دخه و وان بلاو دکه او دروه چمکی او به پران هاتیه گرتن و غما میان ناخوه از شوان قنجم از این خو ناس دکم و ین من جی من ناس دکن وکو باو من ناس دکه و از جوی ناس دکم از جبو میان جان خود دم مین منین دن این کو ندوی حوشیه دنجی هنه دوی از وان جی بینم و اوی دنگ من ببیزن بوی آوائی وی ببن شوانک و کریک باو جبر وی که جمن حزدکه چمکی از جیانا خود دم داکو از وی دیسا بستینه تو کس وی جمن ناستینه لی از جیانا خود جبر خود دم از دکارم جیانا خود بدم و دکارم دیسا بستینم جی من اف امر جباو خوستان لسر وان گوتنان دیسا دناو جهویان ده دوبندی درکت گلکان جوان دگوت او بجنان کتیه او دینه چما اون گوهداریا ویدکن هنکین دنجی گوتن ev ne gotinin yekine ku bi cinan ketiye. Macin dikarin çavên koran vekin. هنگê li Orşelîmê cejna pîrozkirina perestgehê hatibû û zivistan bû. İsa li perestgehê di eywana Silêman de digeriya. Cihû li dora wî civiyan û jê pirsî. ما te heta kengî me dişkê de bihêlî. Eger tu Mesîh bî, ji me re bi eşkerî bêje. İsa bersîva wan da. من جوره گوت لی هم باور ناکن کارین کو از بناوه باوه خود دکم جمن را شاهدیه دکن لی هم باور ناکن چمکی هون نج مین منن مین من دنگی من دبیزن از جوان ناس دکم و اول پی من تین از جیانا هر هی ددم وان و او تجاران هلاک نابن و تو کس نکاره وانج دست من درخه باوه منه کو او دانه من جحمویان مزنتره و تو کس نکاره وانج دست باوه من درخه از و باو یکن Cihûyan
دیسا کبر هلدان کو وی بدن بر کبران عیسی جوان را گوت من ji bav gelek karên qenc nîşanê we dan. Hûn ji ber kîjanî min didin ber keviran. Cihuyan bersîva wî da. Em te ne ji ber karekî qenc didin berkeviran. Lê em te ji ber çêran didin berkeviran. Çimkî tu mirovî, lê tu xwe dikî Xwedê. İsa bersîva wan da. Ma di şerîeta we de nenivîsiye ku Xwedê gotiye hûn îlahin. Em dizanin ji wan kesên ku peyva Xwedê ji wan re hatiye, îlah hatibe gotin jî nivîsara pîroz xera nabe. Bav ez kirim veqetandiyê pîroz û ez şandim dinyayê. Îcar ji ber ku min got ez kurê Xwedê me, hûn çawa ji min re dibêjin tu çêran dikî? Eger ez karên bavê xwe nekim, ji min bawer nekin. Lê eger ez wan dikim, hûn ji min bawer nakin jî, dîsa bi karên min bawer bikin, da ku hûn bizanin û fêm bikin ku bav bi min re ye û ez bi bav re me. Hingê dîsa wan xwest ku İsa bigirin, lê İsa ji destê wan derket. İsa dîsa derbasî aliyê dinê çemê Ürdünê bû û li wê derê ma, ciyê ku Yuhenna di destpêkê de lê îmad dikir. Gelek kes dihatin ba wî û digotin, Yuhanna tu nîşan çênekir. Lê hemû tiştên ku Yuhanna li ser vî mirovî gotin rast derketin. û li wê derê gelekan bawerî bi wî anî.